Hivi karibuni pia tumekuwa na tatizo la wizi wa punda katika kaunti hii, lakini kushirikiana na viongozi wote, security sector, wananchi, watu wa dini, tumeweza kupunguza shida hiyo, na tunataka kuuliza kila mmoja wetu ashirikiane na sisi ili ya kwamba hayo mambo machafu ya wizi wa punda tupate kumaliza kabisa. Tumeishika watu kadhaa, watu wawili wamepelekwa kotini. Kuna gari moja pia tumepata kushika liko kule Wanguru, ili ya kwamba kupigana na hizo vita vya watu wanachinja punda na hizo nyama. Tunashirikiana na hata watu ambao hawako katika kaunti kuhakikisha kwamba hiyo maneno ya kuchinja punda tumemaliza, na pia tuwaulize wenye punda kuhakikisha kwamba unaweka mifugo zako katika boma ambalo liko na ulinzi. Usiachilie tu labda kisha useme punda wamepotea. So all of us must be responsible for the livestock that we keep within our boundaries. Katika